हेलो पिलाने स्वागत तुमको कंधमाल क्लासेस एक नुआ वीडियो को मु अंशु सार स्वागत करुच्ची तुमको कंधमाल क्लासेस एक नूतन वीडियो को। आज आम पढ़ा कौन आम फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया पढ़ले तापर आम कौन सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश भी पढ़ले बर्तमान आसा थर्ड लैंग्वेज संस्कृत टीएलएस विषय आज आम टी आलोचना करवा तार चैप्टर 1 जोटा रही सुशिष्य उपमन्यु ताको पिलाने आम पढ़ा पाठर ना कौन पिलाने ना सुशिष्य उपमन्यु। सुशिष्य माने कौन पिलाने सुशिष्य सुशिष्य माने कौन सु अर्थ भल उत्तम 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 शिष्य उपमन्यु गोटे सुंदर भल शिष्य उपमन्यु थिला से उपमन्यु विषय आज टी आलोकपात करवा। चलो पिला आरंभ करिया ता पूर्व कहि रखुचे अनेक पिला सब्सक्राइब करना तेणु चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूलनी ता सहित तुम सांग मान शेयर कर फल से पढ़ी पारे और लाइक कर जहाँफल मत मोटिवेशन मिल पार मुझे भल भल वीडियो पढ़ेबी पकेबी एवं बहुत परिश्रम लगुच किंतु तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब जमा भी करन भ्यूज भी आसुनी तेणु रेस्पन्स आसिले भल लगुनि तो दयाकोरी टिके करने चेष्टा कर। देख सुशिष्य उपमन्यु पाठटीर नाम आरंभ करवा रिडिंग बा प्रोनाउंसिएशन उपर गुरुत्व दब टिके काठिकर लगी पारे प्रथम दिन धीरे धीरे अभ्यास हो तो रिडिंग कर निश्चित भाव पाठटी सरला कौन लिखाई ना व्यासदेव विरचिता महाभारतम इति आर्षग्रंथात् इदम कथावस्तु आनीतम। आर अर्थ कौन पिला माने व्यासदेव विरचिता अर्थ कौन व्यासदेव द्वारा रचित होइथिबा व्यासदेव विरचिता अर्थ कौन व्यासदेव द्वारा रचित होइथिबा महाभारतम इति महाभारतम महाभारतम इति अर्थात महाभारत भली आर्षग्रंथात् इदम कथावस्तु आनीतम महाभारत भली एक आर्ष ग्रंथर एक कथावस्तु आनीत अर्थात व्यासदेव द्वारा रचित महाभारत भली एक आर्ष ग्रंथर आनीत। नेक्स्ट देख कौन देछि ना प्राचीन कालात् प्रचलित गुरु शिष्यो संबंध अद्यापि अनुसरणीय। प्राचीन कालात् प्रचलित प्राचीन कालरू पूर्व कालरू पुराणा समयरू प्रचलित चली आसुथिबा गुरु शिष्य संबंध गुरु और शिष्यंकर संबंध बा संपर्क अद्यापि अनुसरणीय अद्यापि माने एबे मध्य कौन अनुसरणीय अर्थात पूर्व काल चली आसुथिबा गुरु शिष्यंकर संबंध वर्तमान मध्य कौन अनुसरण करा जाई पारे अनुसरणीय बुझे पारला। आज्ञा गुरुनाम अभिचारणीया आज्ञा गुरुनाम अभिचारणीया इति नीतिरत्र प्रदर्शिता गुरु भक्त हे शिष्यस्य निष्ठाया च सुफलम अस्या कथायाम अनुभूयते। निश्चित भाव प्रोनाउंसिएशन देख गोटी गोटी अक्षर देख पिला माने ध्यान दियो प्लीज। एटी देख आज्ञा गुरुनाम अविचारणीया आज्ञा गुरुनाम अविचारणीया इति नीतिरत्र प्रदर्शिता गुरु भक्त हे शिष्यस्य निष्ठाया च सुफलम अस्या एटी कौन सुफलम अस्या कथायाम अनुभूयते अनुभूयते देख कौन देखिए आज्ञा गुरुनाम अविचारणीया आज्ञा गुरुनाम अविचारणीया माने कौन ये जो देखिए यार अर्थ कौन ना आज्ञा गुरुनाम अविचारणीया अर्थात गुरुंकर आज्ञा बा आदेश बा निर्देश जहाँ मत गुरु आदेश देले कहिले ताहा कौन अविचारणीय अटे अर्थात ताको विचार करवा उचित नुह। गुरु मानकर कहले कौन से काम XYZ काम कहले ताको तुम विचार करवा कथा नुह ताको कौन कार्य परिणत करवा कथा तुम आ पुणी कौन से विचार करवा कथा नुह गुरु कहू कहू तुम से कौन कार्य परिणत करवा उचित बोल से कौन शिक्षा दि जाए नीति अत्र माने यही गोटे नीति को कौन अत्र एठारे प्रदर्शन करा जायछि प्रदर्शित अर्थ प्रदर्शन करा जायछि गुरु भक्त हे शिष्यश्च निष्ठाया च सुफलम अस्या कथायाम अनुभूयते गुरु भक्ति रे शिष्यर केते जे निष्ठा अछि ताहा एई कौन कहानी सुफल माने भल भाव बुझा जाई पारुछि बा अनुभव करा जाई पारुछि करा जाई पारे एई सब विषय देछि। देख कौन देछि ना आसित पाठ भीतर को जा आसित धौमस्य ऋषे है उपमन्यु नाम शिष्य आसित माने थिले ओके एकदा धौम्य माने धौम्य ऋषिंकर उपमन्यु नाम शिष्य उपमन्यु नामक गोटे शिष्य थिले ओके उपाध्यायस्य उपाध्यायस्तंग ये कौन लिखाई उपाध्यायस्तंग बारंबार भूल हो पारे देख आसित धौम्यस्य ऋषे है उपमन्यु नाम शिष्य अर्थात कौन कदा एकदा
ଆମର ଧୌମ୍ୟ ଋଷି ନାମକ ଏକ ଋଷିଙ୍କର ଉପମନ୍ୟୁ ନାମକ ଏକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଉପାଧ୍ୟାୟସ୍ତାଂ ଗୋରକ୍ଷଣାୟ ପ୍ରେଷୟତି ସ୍ମ। ଉପାଧ୍ୟାୟ ସ୍ତଂ ଅର୍ଥ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ତାଂ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାକୁ, ଗୋରକ୍ଷଣାୟ ଗାଈ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଗାଈ ଜଗିବା ପାଇଁ ବା ଚରାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି କହିପାରିବ ତମେ, ଗାଈ ଜଗିବାକୁ ପ୍ରେଷୟତି ସ୍ମ ପଠାଉଥିଲେ। ଓକେ, ସହ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବଚନାତ୍ ଦିବା ଗା ରଖିତ୍ୱା ଦିବସ ଖେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଅଗ୍ରତଃ ସ୍ଥିତ୍ୱା ନମସ୍କାର। କ'ଣ ଦେଖା ହେଇଛି ନା ଏଠି କ'ଣ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସହ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବଚନାତ୍, ସହ ମାନେ ସେ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ବଚନାତ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ବା ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ବା ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିବା ସକାଳେ, ଗା ରଖିତ୍ୱା ଗାଈକୁ ଜଗି ବା ରଖି, ଦିବସ ଖେ ଦିବସ ଖେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସେ ଅଗ୍ରତଃ ସ୍ଥିତ୍ୱା ନମସ୍କାର, ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଆଗରେ ଠିଆ ରହି କ'ଣ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲା। ତ ଉପମନ୍ୟୁ ନାମକ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାର ଗୁରୁ କ'ଣ ଧୌମ୍ୟ ଋଷି ଥିଲେ। ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାକୁ କହିଲେ ଗାଈ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳେ ଗାଈ ରଖୁଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ଦିବସ ଖେ ହେବା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ରହିକରି ନମସ୍କାର କରୁଥିଲା, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଥିଲା। ଓକେ, ଗୁରୁସ୍ତଂ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟ ଉବାଚ ବତ୍ସ କେନ ବୃତ୍ତି କରୋଷି। ଗୁରୁସ୍ତଂ ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ତମ୍ ଗୁରୁସ୍ତମ୍। ଓକେ, ଗୁରୁ ସ୍ତମ୍ ଅର୍ଥ ତାକୁ, ଗୁରୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦେଖି ଯେ ଗୁରୁ ତାକୁ ବଡ଼ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଦେଖିକି କ'ଣ କଲେ ନା ଉବାଚ ପଚାରିଲେ, ବତ୍ସ କେନ ବୃତ୍ତି କରୋଷି। ହେ ପୁଅ, ହେ ବତ୍ସ, ତମେ କେଉଁ ବୃତ୍ତି କରୁଛ, କେନ ବୃତ୍ତି କରୋଷି। ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଂ ପ୍ରତ୍ୟବାଦିତ ଭୈକ୍ଷେଣ ବୃତ୍ତି କରୋମି। ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଂ ପ୍ରତ୍ୟବଦତ ବା ପ୍ରତ୍ୟବାଦିତ, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ କ'ଣ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଉବାଦିତ, ପ୍ରତ୍ୟବାଦିତ କ'ଣ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରତି ଉତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟବାଦିତ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଭୈକ୍ଷେଣ ବୃତ୍ତି କରୋମି, ଭୈକ୍ଷେଣ ବୃତ୍ତି କରୋମି, ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା, ତମ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ତମ ଯୁକ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାକୁ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହ୍ୟମ କ'ଣ ଅନିବେଦ୍ୟ ଭୈକ୍ଷମ ତ୍ୱୟା ନ ଭକ୍ତବ୍ୟମ୍। ତମୁପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ମାନେ କ'ଣ, ତାକୁ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବା ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ, ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହେବନି, ଏ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟବଦିତ ମାନେ ସେ ପୁଣି କହିଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ବାଚ ଉବାଚ ମାନେ କ'ଣ ପଚାରିବା, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଉବାଚ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ। ଓକେ, ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା ମହ୍ୟମ ଅନିବେଦ୍ୟ ଭୈକ୍ଷମ ତ୍ୱୟା ନ ଭକ୍ତବ୍ୟମ୍, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ନ ପଚାରିକି ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ହେବା ନାହିଁ। ତତଃ ଉପମନ୍ୟୁ ତଥା ଇତ୍ୟୁକ୍ତା ଗୁରବେ ସର୍ବଂ ଭୈକ୍ଷଂ ନିବେଦୟତ୍। ତତଃ ଉପମନ୍ୟୁ ତାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ତଥା ଇତ୍ୟୁକ୍ତା ଏହିପରି କହୁଥିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରବେ ସର୍ବେ ଭୈକ୍ଷମ ନିବେଦୟତ୍, ଗୁରୁ ଏହିପରି କହିଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ ସବୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ। ଓକେ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ତସ୍ମୋ ଦେବ ସର୍ବଂ ଭୈକ୍ଷମ ଅଗୃହଣାତ୍। ଉପାଧ୍ୟାୟ ସେ ଦେଇଥିବା ସବୁ ଭିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଅଗୃହଣାତ୍ ବା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅଥା ଅନ୍ୟେଦ୍ୟୁଃ ସହ ଅହନି ଗା ରଖିତ୍ୱା। ଅଥା ଅନ୍ୟେଦ୍ୟୁଃ ମାନେ ଏକଦା ଦିନେ। ଓକେ, ସହ ଅହନି ଗା ରଖିତ୍ୱା, ଅହନି ମାନେ କ'ଣ, ଅହନି ମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ, ସେ ଅହନି ଗା ରଖିତ୍ୱା ଗାଈ ଜଗି, ନିଶାମୁଖେ ମାନେ କ'ଣ ରାତ୍ରି ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ରାତ୍ର ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଗୁରୁ ପୁରତଃ ମାନେ ଆଗରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ଥିତ୍ୱା ନମସ୍କାର ଠିଆ ରହି କ'ଣ କଲା, ନମସ୍କାର କଲା। ତମୁପାଧ୍ୟାୟ ତଥାପି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟ ଉବାଚ। ତମ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାକୁ, ଉପାଧ୍ୟାୟ କ'ଣ କଲେ ନା ତଥାପି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପଚାରିଲେ, କେନ ବୃତ୍ତି ଇଦାନୀଂ ବୃତ୍ତିଂ କରୋଷି। କେନ ଇଦାନୀଂ ବୃତ୍ତିଂ କରୋଷି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ବୃତ୍ତି କରୁଛ, ଇଦାନୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କେନ ଇଦାନୀଂ ବୃତ୍ତିଂ କରୋଷି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବୃତ୍ତି କରୁଛ ନା। ଉପମନ୍ୟୁ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟଭାଷତ ଭବତେ ପୂର୍ବଂ ଭୈକ୍ଷ ନିବେଦ୍ୟ ଅପରଂ ଚରାମି ତେନ ବୃତ୍ତିଂ କରୋମି। ସେ କ'ଣ କହିଲା,
ଉପମନ୍ୟୁ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟଭାଷତ ପ୍ରତିଭାଷଣ ଦେଲା, ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଜବାବ ଦେଲା, ତାକୁ କହିଲା। ଜବାବ ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କହିନି, ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତରଟେ ଦେଲା। ଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନା ଭବତେ ପୂର୍ବମ୍ ଭୈକ୍ଷମ ନିବେଦ୍ୟ, ଭବତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ, ପୂର୍ବେ ଭୈକ୍ଷମ ନିବେଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ, ପୂର୍ବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ, ଭୈକ୍ଷମ ନିବେଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅପରମ ଚରାମି, ଅପରମ ମାନେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମାଗିକି ଖାଉଛି, ତୁମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛି ଭିକ୍ଷା କରିକି, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆଉଥରେ ମାଗିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇମ୍ ମାଗୁଛି ଖାଉଛି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ତୁମକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ, ପୁଣି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଭିକ୍ଷା କରିକି ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଉଛି। ଓକେ, ସେ ଏମିତି କହିଲା ତେନ ବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଭଳି କ'ଣ ବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୋ ପେଟ ପୋଷୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତଂ ଗୁରୁମ୍ ପ୍ରତ୍ୟବଦତ, ତାପରେ ତାକୁ ଗୁରୁ କହିଲେ, ତାକୁ ପୁଣି କ'ଣ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଗୁରୁ କ'ଣ ନେତତ ନାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଏତେନ ଅନ୍ୟେଷାଂ ଭୈକ୍ଷ ଉପଜୀବିନାଂ ବୃତ୍ତି ଉପରୋଧ କରୋଷି ଏବଂ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତଂ ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟବଦତ, ତାକୁ ପୁଣି ଗୁରୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କ'ଣ ନା ନେତତ ନାର୍ଯ୍ୟମ୍, ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏହା କଦାପି କରଣୀୟ ନୁହଁ। ନେତତ ନାର୍ଯ୍ୟମ୍, ଏଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଉଚିତ ନୁହଁ? ଏତେନ ଅନ୍ୟେଷାଂ ଭୈକ୍ଷ ଉପଜୀବିନାଂ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଭୈକ୍ଷ ଉପଜୀବିନାଂ, ଭୈକ୍ଷ ଉପଜୀବିନାଂ ମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁକ, ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭିକାରୀ, ଅନ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କ କ'ଣ ବୃତ୍ତି ଉପରୋଧ କରୁଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଅନ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କର, ଅନ୍ୟ ଭୈକ୍ଷ ଉପଜୀବୀମାନଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛ ନା ବୃତ୍ତି ଉପରୋଧ, ବୃତ୍ତିକୁ ଉପରୋଧ କରୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ବୃତ୍ତିରେ ବାଧା ଦେଉଛ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ କ'ଣ ବାଧା ଆଣୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ବାଧା ଆଣୁଛ, ତୁମେ ଦୁଇ ଥର ମାଗୁଛ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାଗିଲେ କିଏ ଦେବେ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ଏବଂ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ଏମିତି ବୋଲି ଗୁରୁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ବାସ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଅତଃ ଉପମନ୍ୟୁ ବୃତ୍ତ୍ୟର୍ଥ ୟାନ୍ ଉପାୟାନ୍ ଅକରୋତ୍ ଗୁରସ୍ତଂ ସର୍ବେଭ୍ୟଃ ନ୍ୟବାରୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତଃ ଉପମନ୍ୟୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପମନ୍ୟୁ ବୃତ୍ତ୍ୟର୍ଥ ୟାନ୍ ଉପାୟାନ୍ ଅକରୋତ୍ ଗୁରୁସ୍ତଂ ସର୍ବେଭ୍ୟଃ ନ୍ୟବାରୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପମନ୍ୟୁ ବୃତ୍ତ୍ୟର୍ଥ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ, ଯାନ୍ ଉପାୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଉପାୟମାନ ଅକରୋତ୍ ମାନେ ଯେତେ ଉପାୟମାନ ପାଞ୍ଚିଲା ବା ତିଆରି କଲା, ଗୁରୁସ୍ତଂ ସର୍ବେଭ୍ୟ ନିବାରୟତ୍, ଗୁରୁ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କଲେ ବାରଣ କଲେ। ଯେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବା ବୃତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇଲା, ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା, ଯେତେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ମାର୍ଗ ବାଟ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବାହାର କଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା, ସବୁକୁ ଗୁରୁ କ'ଣ ବାରଣ କଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ଗୁରୁ କହିଲେ ନୋ। ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି, ଗୁରୁ କହିଲେ ନୋ। ଏଇଟା କରିବି, ନାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଭଲ କାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହଁ, ସେଇଟା ସେମିତି ନୁହଁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ବାରଣ କଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ବାରଣ କଲେ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ସେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ କଲା ସବୁକୁ ବାରଣ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତିଷିଦ୍ଧ ସହ କଦାଚିତ୍ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ଅର୍କପତ୍ରାଣୀ ଅଭକ୍ଷୟତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କଲା, ଏଣୁ ସେ କ'ଣ କଦାଚିତ୍ ମାନେ କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ, ଏକଦା, କଦାଚିତ୍ ମାନେ ଏକଦା, କଦାଚିତ୍ ଅରଣ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ, କ୍ଷୁଧାରେ ଋତ ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋକରେ କ'ଣ ଭୋକିଲା ହୋଇ, କ'ଣ ହେଲା କ୍ଷୁଧୟା ଋତ ହୋଇ, କ'ଣ ହେଲା ନା ଭ୍ରମଣ, ଭ୍ରମଣ ମାନେ କ'ଣ ବୁଲୁ ଗଛନ ମାନେ ଯାଉ ଏମିତି, ବୁଝିପାରିଲ? ଭ୍ରମଣ ମାନେ ବୁଲୁ। ଅର୍କପତ୍ରାଣୀ ଅଭକ୍ଷୟତ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅର୍କପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦେଲା, ଯେଉଁ ଅର୍କ ଗଛର ପତ୍ର ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ସେ କ'ଣ ଖାଇଦେଲା। କେମିତି ନା ସେ ଭୋକିଲା ହୋଇକି ବୁଲୁ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ସବୁ ଖାଇଦେଲା, ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲୁ ସେ ଅର୍କପତ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଭକ୍ଷଣ କଲା। ତା ଫଳରେ ତଇ ଭକ୍ଷିତୈ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଞ୍ଜାତଃ। ତଇ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତଇ ହି ଭକ୍ଷିତୈ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ବା ଖାଇବା ପରି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଞ୍ଜାତଃ, ସେ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପାଲଟିଗଲା ବା ତାର କ'ଣ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ତାର କ'ଣ ହରାଇ ବସିଲା।
ततः सः गच्छन् एकस्मिन् कूपे अपतत्। से गच्छन् माने कौन जाऊ जाऊ, भ्रमण माने कौन बुलु बुलु, से कौन गच्छन् माने जाऊ जाऊ, कूपे अपतत् कूपरे पड़गला, कूपे माने कूपरे, कूपरे अपतत् माने कौन पड़गला। तो एतिकी थाउ पिलाମାନେ आज जाए एतिकी पढ़ा। तो तुम एति रिडिंग कर जोटा अर्थ बुझा पड़ोनी जहाँ भी हेनी तुम यहाँ को पुणी आउ थे आसिक भिडटी को रिपीट कर से स्थान में देखीदेव जहाँ डाउट अच्छे क्लीयर कर। ओके तो भिडटी को देख लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूल ना। मो स्टोरीटा को तुमको आहरी भलरे कहीदे और यार जहाँ भी ग्रामर पार्ट रहा मन रख पे तुम जहाँ भी ग्रामर पार्ट से संधि विच्छेद हो कि सी कौन आमर प्रति शब्द हो तार शब्दार्थ हो से सब गोटे मुझे सेपरेट वीडियो करी। तुम जमा भी ताकू भी देखा भूल ना से मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो सब गुड़ाक तुमको आम कौन आनीदेवी मुझे तुम विभक्ति कारक सब आनी सेपरेट वीडियो गोटे ग्रामर वीडियो करी पर पाठर। तो गोटे गोटे लेसन करवा तो ताकू देखनी बर्तमान अर्थ बुझ पढ़ रिडिंगटा मार। तो ये आम कौन पढ़ले प्रथम ना सी गोटे धौम्य ऋषिंकर उपमन्यु नामक गोटे शिष्य थिला। सी कौन करुला ना सका गाई रखुला सन्धार गुरु आगे प्रणाम जनाऊला। गुरु ताको कौन कले ना हृष्टपृष्ट देखिले, हृष्टपृष्ट मोटा रोटा गोटे सुंदर डाउल डाउल पिलाटी है से कौन काम करुचे बाबा बोल से कौन भिक्षा की वृत्ति करुच्छ बोल सी जो प्रश्न कले भिक्षा वृत्ति करुच्ची बोली से कौन से उत्तर देता। एवं जितेबाला भिक्षावृत्ति करके खाद्य ग्रहण करुच्ची बोल सी गुरु जानवा पाइले गुरु कौन कहले ना मत न पचारे मत नवेदन न कर तू जो खाई दौचु यहाँ ठीक नुह। गुरु को नवेदन करू, गुरु को अर्पण करू, खाद्य ग्रहण करू ये कहूबा हेतु गुरु को से कौन करदेला ना सब खाद्य को नवेदित करदेला, सब खाद्य देदेला, दान करदेला। फल से कौन खुशी हो गले, खुशी होगी गुरु नहीं गले। ओके तो गुरु मना कले, गुरु सबको ग्रहण कले। ओके बुझा पड़ुचे। तथा अन्य गोटे दिन से पुणी कौन है से भाई से सकाल बेला काम कला, संध्या बेले गुरु को आगे प्रणति कला, सकाल बेला कौन कला ना गाई रखिला, संध्या बेला प्रणति कला। प्रणति करने सी पुणी आउे सेमती मोटा रोटा रहा भिक्षावृत्ति जो गुरु को देदेला खाद्य सब कि मोटा रही पुणी जानापी गुरु प्रश्न कर सी कहला प्रथम भिक्षावृत्ति करके आपन को दौचे सेकेंड टाइम करके मु खाऊँगी। तो यही कथा जो गुरु शुणिले सी कौन गुरु रागिगले और कौन कहले ना ये सब करवा कथा नुह, कहीं करवा कथा नुह ना अन्य भिक्षुक मानक अच्छा से तू कौन बेपार खाई दौचु से भिक्षावृत्ति अन्य भिक्षुक मान कम तू बाधा दौचु जहाँकि उचित नुह, यहाँ कर्तव्य नुह। यहीटा शुणिया पर से कौन कला ना से काम को छाड़देला। पुणी आउ जो से उपाय पाचिला ताकू गुरु कौन बारण कले, निवारण करदे जे ये सब किसी करना ही बोली कहले। तेणु से भोकिला होगला, भोकिला होगला भोकिला हुई से कौन कला ना अरण्य बुलू बुलू अर्कपत्र गुड़ी को खाई अंध होकर कूपरे पड़गला। नेक्स्ट कौन है तार स्टोरीटा आमको सस्पेंस रहा। तुम एति पढ़ रिडिंग क्लीयर कर स्टोरीटा को बुझ। जदि कौन डाउट है मत पचार। रही नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।